Dipholongta World Senior Citizens Day ta London. Hajongpur Nahorijan Forest along le Elephant Corridor along Aron Kavi Pin Pen School ki kim de puthak Inspector of School Katharson Kahum Ridam. Ingdeng Cap Interclub League Football Championship ke pathu pangchengpon. Pinya da babirta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pazuriklo. Tangte pini adab babirta juitha. Dipulu rulang so rang sina sarpo auditorium holalong pai pai ni phai incoresi surihini ringkora trokarni pirthea dang mate World Senior Citizens Day mate saru sarhang atum arani ta London. Karbi sar ang hanga mai asong atum pen patirpi ponsi karbi ang long arlo arta trok kepen abad kedo atuma phan pini World Senior Citizens Day mai talon ponsi bangso mai KSAA mai phu dhaneswaring ti pen mai chari ponsi kongchun bang sima rong hang pi pen aluhi pachini ponsi aluhi sarpo man pen KACEM ka che rong pipi Padmasri Pokhila lekthepi KLA kongchun bang onteron KC samai phu humsing be kongchun bang Sunil Tokbi rangsina songamai phu ka sang be pi pendang lok penang an abarim rat cyclem bang phu bang phiatum chetongdun KSAA kongchun bang sima rong hang pi pen mai ke phalam the jai ponsi karbi sar ang hanga mai ke EC karbi a khaining kan trokep ke chok arta ke pleng atuma phan ka chingru maklam lapen esomara phan ka che than ka chimum avar sai phan puta ningje pon Lapen Lapu KSAA BD Sir Dr. Dharam Singh Teron Pen World Senior Citizens Day ke talona puthak mayalong thanpon Lapen Assam ang kangalong sar ang hanga phai ke do ke lake lak ingkore ke thomso se do puta ningje pon Lapu KACEM ka cherong pipi pen lam the ke jai pon ke sar ang hanga mai isi mesen lo athe tum asomar komat nia tum ke apaya po ani pi hupo phan ka che theng ka che chok bangta do lasila hailong chirap du nang chi puta mayalong jai pon sonsi cases mai phu humsing be pen tame non ladak ke do an ke arta ke do atumlo lapen RD ke do atumlo lasikar bi sar ang hanga mai pen ke isi khayalong ka chirap the tanji ladak ke sar arta ke do atuma phan CM CEM MP MLA atum tame man PG puta jaipon Lapen akesar atum jong si hempre ka phan dharna kang ni pen ka che song pute lata government atum pen RD nang pipon ji puta ningjepon Lapu karbi sar ang hanga maya mai phu Padmasri Dhaneswaring ti pen pherangke ang no kaning je pon ke nitum la so song ke lada karbia khai det la pen nituma song pen ku pini khai long lam the pen mate tok jir pen chirap dun unchi mene la pen pini per the dang sar ang hang arani long pache ton dun si Padmasri Pokhila lekhe pi aphanta me archo pon long loputa ningje pon News Days report Kat News Tapi samai patang nang mo. Tapi samai patang nang mo. Ni lada ni tu ala World Senior Citizen Day pen pace tonun si. Kabi sarang hamai pen Senior Citizen Day pini dak bi lo. Lapen dak kithe ke ding monta hang lo. Lapen tum churuna ji peli tum pace honai EM Honorable EM kache rong bibida nang jitong do deklo bala sono saksi kethe ding karbi Karsar Society humsing be maifu alang ida jitong lo asang se onteron alang karbi lame ba kongchun bang nang jitong deklo asang saksi kethe ding tum nang jitong nun pen apa ko hin pengewang pu west pesame lapu suryaja nana pesame pu east tame la kasar sar tu apuru nuang dak nang yeton si la jak member lang sudun lo abel pini miset men pe tu la so nengkan sek pulang ko lo la karbisar ha mai kaso misen pe tu pajut tu paklem ilo la la jak lun gilun tu tame hir jir ga ki hir tu tame hir bang tu hirang hir lo lun se tu ta lun nang palun nu lo apen la so pasi ni tu nang karbiang long so karbiang sar tu pan Monophi be at least pun pen itu thegi apa ke apa bidi suri ke video thegi apa si arna manua hir hang si isi itu choro inangji itu Karbiang Law Autonomous Council Honorable Chief Executive Member
Dr. Turam Ronghang alang long ni tum dam lo je la senior citizen di la world senior citizen di army ke pa ton sil lagi dia lam tu tang ka paisa be pomasi tum chuning ri dam lo alang ni dom aning ke mi pen prap jin pen ni tum phan la so ka bisa ha mai phan lak ni tang ka nang pidunik lo asan haksi resort tok bis me la so am dorde te ji me pusi ni tum phan ko hajar pokep atang ka pidunik lo Pasal lahaya tangkap pen sini itu lah dah lah api ni kicu tame keklaim dah mana tame dah dapat sihir lo. Lapan karcu tame ni itu cik online karbiang bong pen ke saman ke bang karbia soal luang bong pen. Bukila lektipi alang li. Hayo songko pen tame video lo tame itu alang li si arno keju mi alang tu kadu kita arju long lo. Alang li dun an tame pirte karbiang lo de kali kote Assam India terasa tangdu, alang li pan karcu long apot, alang li karbiang long mata karbiang khai pan man ke man tek pot lapet Assam pan man ke man tek pot karbiang bong suar long bong ke long ceng lo, pot nusia bang nong bang ke, pasal ini ngarong pik, ini kalau se ke bang jiar ni sampai alang li anu se man peng long tuar je pan lapet awak perang ke meja pan arna mang lo pot, jadi cordom lo. Tapi aku nonang itu an sampai biar mi pun pen dak coran tuat pen petang ahem sampai biar mi pun menciri je fansi arna manglo aku betul suniri culo jordom culo. Maka important matching te akhirap tu je. Tapi noi tum sarang ham noi tum arta ke tum saya lo itu malah ke arti tu. Chief Minister malah citong kami ke arti nang binang rogi. Baik tum dak karbeng long CM yang tu malah cing itu dah itu RD itu mana sih? Bah Prime Minister malah itu citong mai kami RD nang tu. Sila so RD mai tu uson sih kai pan beklem pon je mas. So bang sih tu pon oke persen pon. Mai kesen ke ilim tu malam dia. Ilim tu malam bang ke pamah kurti mot te mudah me papi dum cerita tinggal ini lah. Tetapi Bharat angka along jong Sri Lanka pirthi kerja made country along Sri Lanka ko takte senior citizenship laso association asom ke ningkan poket choket Bharat kan masih dah ada. Labang so senior citizen asom arani kapaman ko akemang ke kita. Ili tumlo cari bom lote hai aktif kering di room. Apa saya popular letika betah melapang kesewan kami. Karbiak hai habil his tapi noh tapi international kami aja soal apa dia benda. Apa saya itu karbiak ham karbiak history apa karbiak kita jadi konsul. Yang konsul soal non manggete belum ada konsul botak ke ada si kelang enggan lo. Lalu si ini tu bang itu dulu kasih rombeti ia malam istana betang sara kami sara ramai. Along langit tu dulu macam ada tham, along lebih tham sekarang Abang along member itu ya kon dulu, Amerik qualification dulu 60 plus dulu belum dapat join lo, masih alida jangan itu lo bandingan lo bacurun lo, asal asal fungsi biar kaya sampai presiden KCS, along lesen alam itu barang lo cai, asal si kerana yang manusia kan, abang kami Karbi Anglong arlo forest along le along ke do atuma phan eviction asai ke deng loka hut mang humime na horizon forest angkang elephant corridor along le along aron repen mate aron alo ave pin pen nagalena sorke thedung hemchar don nang KMC school nang ingpulo Laso pen ong dung hampang asong lo charlia song atum langchari dun si council aphan chuning ria tengpen school inspector katharson aphan palangchari damlo Laso long inspector of school katharasang hopen niniang bong ki chokli malo council along chepaklang nang po pusi apor pilo pusi katharasang holapen hampang asong atum pen pherang ke thengno nang pachini dun Eden Institute of Education Nahorjan Ragnili departmental inquiry hoipen sekarang lah. Lapan nili pan inspector of school Karbing Thomas Council KDC Keren Singh di South nili pan udah nak toy lo ke complete social organization pen so complain lo ada palido ada proper document abi pen
si ladak school kampu kelas putak kasi pini ladak ladak principal pan cetong lo lapen kopi dokumen si kenang jima isi school established pote ladak more than 14-15 criteria nang number 1 mangge land document mangge kenang sabla land allotment dorek nang lapen lason dak SMC resolution do nang lapen son dak building safety certificate from PWD lapen lang putak sisteme potable drinking water dan alang mema henoma la putak me PhD kan do nang lapen building la fire safety certificate la putak lapen lason dak la teachers atum criteria non ke government school long kali RT 2009 ateng penlote teachers atum tame requisite qualification ateng do nang suppose mane LP level kote minimum higher secondary pass with DLED direct nang lapan ko jong si high school level kote higher secondary kote BA with BEd teachers tam ka kenang shot lasi laso putak ini ladak ne tarlib lo adhok dokumen ne sini thak pondong lo tala putak ni non ma pachini ne lo lapan penan ne dokumen kabisi ni thak pondong la lasi ne lidak official nilihin pen hasil inquiry officer hisap pen nili alang tempan nini bag omoy ni piklo je la school run ji pote kopi dokumen sinang ma kalau so dokumen nang paseng pan nini angbong pen la tempan apa piklo hasil la so report alang tempan ipisi ni ke long ma ba ke long lemak la bangso aputat nili inspector school pan submit dampo inquiry report kasoki adakan ko higher authority secretary mate council level long daksi bang authority tum konsi decide dampo por pen itu complain with piateng pen ini puthor ladak authority tum mate SI office pen ESI tum ke bang pen dana kahumri along samini tum aku ini le thot samini tong non ajila department atum adana kahumri nang ko kalam the bangal hano aso Eden Institute English School tu school lo ngabang ni tum ninge dog de la pe ni tum ninge hang he la pukali samida bang so school lo tum na kahuri nang ko ka bang ke la so school lo ngabang proper documents of that pulutang te la dak ki charlie school lo sumara to bang mo phi samila dak charlie long wer ji pu ninge thitam ka vedat apotchini tum bang ke bang so school lo bang ke documents choklim nang ji ni tum na so ki complain ateng pen pini SI tum same ESI tum same bang pen sadang check lo sini tum nadak ki damtang por ki theglong bang ke totally documents abi pin men selang tum bang so school run lo same pini apor bang ke ko pini isi hini a documents bang ke dupu same hala bang ke back date ke semar hala so back date ke semar long ka chirap dun ko manne dalala tum pen chenglok ko manne ake no da kamalong ke chirap dun la bang ke chokchi ladak kupima ke claim nangi labang arona teng si claim nangji arona teng pen pulutang teni tum stami school bang akinang sot la si school mani tum welcome stami la arona pen ke kalidat ke claim long bang ni tum bang ke jidonun thekthi la si ladak amitha tum stami chini binong labang so school proprietor la pen labang so school managing committee tum chini binong la so school ke do kunat si doluma potang da ke isi PRF area la pen aerofen corridor la hal long sil bang so school bang ke dokok lotang te mo land and revenue department mate forest asai kam same ami thanga kam chiklem lo polotang la so school bang ke men sip avidat ko polotang te mo haso por hoda bang ke la hai la dak ki chali bama somara bang ke men simang promotion to la sila sona towar kang ting ki peklang school bang ke ni tum bang ke nang nei pusi itum hamphanga song pena bang ke kham khelo Pai ni phai incoresi suri hini ringkora trokarni Jaipong Sport Association a hin pen patir pipon si Kalitang honto phangcho men pen ingdeng cap inter club league football championship Jaipong pathu aklamalong ke pathu pangcheng ponalong aluhia manpeng pen ka chitong dun Jaipong Lems chairman Hemari Teron Jaipong Sport Association mai phu kambura terang chunbang bikrom timung la pen penang an manpeng ke dotum chitong dun Lapente bangso pathua long Jaipong Morning Star Academy lapen Ganesthan FC Angbongsi pathu ponlo Jaipong Morning Star Academy atimatum ke thek serajok 2.0 goal thaponsi chepa hai ponlo Langhin pen Sarpin Pokro report Kat News Peneng sota Jaipong awar peningan ke dengkep antar klub Lik pancing kono ini pense si labaso ali kalong
kado kabe 11 club ando si la bang ini pen bangceng kono mo si juji bang ke September seklo ande si la su nang itu ni dia hoi pen Ini koma terang ke Gonesan FC la ben jak jai pong Morning Star Academy do na jai pong Morning Star Academy tum si gol ni pen cepai pandai lapen ini patulang kami tang sisa kabe mer kontensi kelabang pacun kono Tang te pini adaba birta bangke kang toniklo kado kabeta me 2 me thak me kurwang tru